Phải một rượu vậy mẹ phải cứ chặt nang ni to the gas ma fisia perlok kan dike kan ya ngarong am tibra kan dike uni bom no itu bla. Hello, welcome back. My name is Kendrick. Ngari ba penyaja kan ko online business ti la long selamba bangam ju le YouTube shoot teman tangan le biang dengan supeni biang ya film kan su vlog ka ya ka dia jonga ka long gum due ti vila penya follow pekai mo dari long interesting ye. Là bi cho lệnh ya. Mentang ala adon handukan ti nyeletnya selu sabi kali lah. Oh, kamu entah lah. Cek upload mentang ala adon handukan. Kini kimit jonga. Kini sedian. Hả? Ở YouTube là chụp lại. Ta thì nhà lech.com thì kadang sudah mina dukan thì tapi aku aktif saya ingin lech silakan follow page yang ada di video. Ini bang hai kini agak suram tai forward mo sini. KPS rồi. Sini yang kadang internet ya, kadang kampiang. Ya sebelum lu ya akan jam tu tentang. Kampiang hi, kadang ba, hi kadang set. Mo kini page yang video saya ingin lech. Lapoi dukan ngawan sim ke itip kan ni lah bapak yang what is this lah gai Ini siap. yang pekai ngari gai kan ni mo bom ni itip lah ni lah ni boleh ada mai pri so na i bi cho kom tu na Ya, upload hilang ya baru. chal ni play kai kan tadi nya capture nang ni to the gas ma fisia perlok kan dike kan ni lah ngarong am tibra kan dike uni bom no itu bla bom no dei ra bom de are chak Tập đi cái chai là món tiếp tập đi cái. ni Anh ăn đâu? Anh được cái. What is this one? Sebelum kalian. Yeah. Let's open this. Okay. Wow. What are these, man? Quạt này nó xịn. Wow. Bentar for World Cup thì cái bơi đi gini so cái jersey football cái này quay đi trong Portugal cái này quay ru Portugal yang fans Ronaldo thì ani Portugal yang fans Ronaldo Argentina Messi Argentina ani Brazil yang sak England wow England Netherlands ani nih atat kanyo kan tulis sulah apa ini kan dia dari jongka siang tu kan ni kalau kan ini ke Spain yes Germany yes Belgium was lalu Kan ini kelapa. Penny Jual ini tu. kawan ni Penny tak kasim abang sana anu tu cái tay cái lồng đường tu phải một rượu vậy mẹ phải cứ chặt wan pushi mo mi gue kawan pui kasim yu teman te inang sudah min dukan te ngiladab ai
giveaway. Ladap ai giveaway ha Instagram ngan sabu kai tu video ba ang ni ha YouTube ba ladap ai giveaway tip ngilap tu semiu am ngan ai gift mo menta am ngan ai gift menu bala join ya ka live ngan ai gift na mar ngamule nyo ngamut bu no am ngan suppose kitu ki dur jong jersey bala pu stock tambah up ngan ai gift yiwei badan hang ni ha live mo jadi ngan ai gift kloi judge ba fisia fila ya join live mo nganahi fikwa ada pisana fikwa ada ka tiarna ong kwa ada pisana kwa ada tiarna ong gi followers ong kwa ada pisana kwa ada ka tiarna ngan ai subatai nga sumut dai bang ai ka pisa dai batai nga balengan ai nakadaw yu ngan ai ka de bandan king ka good reason tangi badan kamsha ai ngan ai batay nga mangaru da katiar pisa tusan taba ngam kamire yong yu syuang betang slash mo ay da ka jersey da katiar yang ada pisa ay ka good reason da day body da pisa mut ay ka good reason Kloi iwe ngan yo ngan ai free shoe cleaner kan ya. Katiar reven yo ka shoe cleaner ma. Ni ko dium da dai porsio by school boss kat bayar rap lampi boss ngasno sisa manda. Tawa kata ro ka biangi sio by school. Ayanga mangayo sio by hayeng namarum dan shoe. Ayanga boss ngam dan by petrol ya lam tadi ayanga ngandup kendu samla wasa jengai Wow, laju ngalada follow du mensua apsuan pe kai ni wei em lên pelati gue kakak, pelita gue. pe kumno Siapa yang ngetek lo? ya ngan pe ti wei pe swipe shop lor se swipe lor roi ai nga bro nga dang dei ba ningkong ba follow ya kan ka GV give me a good reason da dei mangana ba ningkong mangana ro 4 yor tangki badan kamsha tengah nai ngalada follow du mensua bro pat ngalajuan tiaru nafi kataro pada day tan good reason I need a very good reason kalau ngan aptang spang da fi islam de ngan choose na digiwe garet are you there la dm ne mingi kalau oi gp la bintu la spa hab da thit siapa kan dari rebentong Ông thập về. ya rab lam hayeng ai ya rab lam hayeng ai Ngale. 8 7 check la sen ya Biar Lasan. dari thit ma peto la da pe ma sampai pat next time goodbye everyone sampai pat next time ki balong lucky Tasi ni ay garat. Te kalau ngum tu wen ka dia jonga mantas ni. Te to be continue on the next vlog. Bye bye see you la fi sultanat filaban subscribe. Until next time in say kondo